forward pem ko wani masema make no memma nipa bi omotan wo nipa bi omo se wo nipa bi omo di ho konkonsa nipa bi omo twetwa wanantini oba bi opese ogi wukunu oba bi a opese ogi wukunu no ono na wo dwene ne ho gya ne manyame nyame be handle na mawo efise nyankopon se de waka bomu no ohu hwe no obi antetentem ono nyankopon no wosese woka bibi bomu a ema obi antetentem eti san san chick no opese ogi wukunu firi wonsam no oye nyankopon tamfo efise nyame se wono ka bibi bomu a wo a wo be sori se wo beti san de ne ntam wo ye nyankopon tamfo eti inia mense ya daje ne bre e won krofo a wo mo kutia wo anase watamfo mense bre ne adaje wo mo ho men waste time e wo mo ye focus pem ko wanim on say Israel focus to rest no Yankopon ka kire Moses say ka kire mo say they should move forward wo mo nko wo manim na wo matamfo no wo machi so what you say Egypt for no wo machi eto Yankopon say me ankasa me handle wo mo wo say vengeance belongs to me enti nyame ka kire Moses for say pem ko wanim eto nia pem ko wanim aden no ma ho kwa ma nkrofo mo mpewase mo tan wo a wo mo kutia wo ma fa wadwene no mum wama fo wakoma mnumum wo sori anopa na wo gine wo ho awia na wo gine wo ho nyame se menka ncho se move forward o se pem ko wanim wo mo wo chi no mo wo wo chi se de na Egyptians na ewo Israel fo achi no anyankopon handle wo mo no na nyame bie kwan ema wo mo fa resi mo no wo so nyame be bie kwan ama amo afem enti fix your eyes on Jesus the author and finisher of our faith ma wadwene ensi asafo awade ne kase yo ene ne wo timi yeso ene ne tumi so tumi nyina awura wono wote na henie mu na wosore a watamfo nyina behwehwe ase was let God arise let all his enemies be scattered enti jaise wo di nkomo a na wo di nkomo fo watamfo ho ene nkrofo mo mpewasem wo dwene ho a obi a waka asem bi atia wo asem asie di me ho konkonsa wakwa kogu manim ase ena de bia eho na wadwene ene wakoma wo de bi say he will keep those whose minds are stayed on him in perfect peace onyame so wo mo di wo madwene esi ne so no ono nyame bema wo mo asomdwie efise wo mo ginyamedi enkrofo no wo mo wachi watamfo no wo mo wachi move forward se wo ma ho kwan ma ne wo mo yetia wo no ema wo pem ema wo ye staka wo mo di wo sunkonim se wo ma ho kwan ema wo mo fa wadwene no mum efu akoma no mum ene watenka no mum a wo mo di wo sunkonim efise ba bia wo pe wo ano no da bia wo sori ya na wo dwene wo no ho me pa cho move forward pem ko wani masema me ka no memma nipa bi o mo tan wo nipa bi o mo se wo nipa bi o mo di ho konkonsa nipa bi o mo twetwa wanantini oba bi o pese wo gi wo kunu oba bi a opese ogi wukunu no ono na wo dwene ne ho gya ne manyame nyame be handle na mawo efise nyankopon se de waka bomu no ohu hwe no obi antetentem ono nyankopon no wosese woka bibi bomu a ema obi antetentem eti san chick no opese ogi wukunu firi wonsam no oye nyankopon tamfo efise nyame so wono ka bibi bomu a wo a wo be sori se wo beti san de ne ntam wo ye nyankopon tamfo eti san ge no wo ye nyame tamfo wo oba warefo no God is on your side so wo konyame anim na wo se rade wo se de waka bomu ne ni kwan so obi tetentem oba bi pese wo gum aware oba bi pese wo sei me fie oba bi epese wo sei me ne memma minimi kun wodo e wo ye ntam no ba bia sori etia na onyame aka e wo Psalm 35 say I will contend with those who contend with you ewurade so wo mo ne wo kon no asafo ewurade wo no wo mo beko etimi message amede ma wo say wo bia wa sori etia wo say ye wa wariem say ye ba bia wo ye adwuma say ba bia wo ye obibi anase asafo mu area wo tie obi a wodi nani asiw so wo say wo tan wo no yi wadwene firi so ma wadwene ensie safo ewurade ne keso ene ne tumi so wo tumi ade nyina ye wo ne bie pono a wo bi ntimi ntum ene wo tum so obi ntimi mie saa nipa na wo tan wo no nyame wo so sen no saa nipa na wo mpewasem abusuam wo nua bi a wo mpewasem wo maame anaso papa bi a wo mpewasem no onyame so sen sankrofo no se de wo tew mu no wo so sen yo wo wiase the one who lives in you is greater than the one who lives in the world etiana mi hye wo nkran se ebia na wo ma wadwene ne watenka no wakoma nyina si nipa bi a wo mo ye bibi tia wo nipa bi a wo mo mpewasem nipa bi wo mo twetwa wananti to wo mo to twene baabi sa wo de wo mo toto asafo awurade ho a wo mo ayete se ntete wo mo ayete se mframa bi onyame be blow them away ade na wo mo ye die tia wo no onyame be fa saa de kodie no ano de aye wo yi saa de no saa konkonsa no
Sa eni bre no sa nenti twitwa no sa atro sa false rumors na wo mo spread no onyame be fa sa de no ano na odi aye wo no wa prepare a table before you in the presence of their enemy onyame be to opono e wo watamfo anim eti jai se wudi nkoma watamfo wo nkoma na wudie bibia wo ye bia wo sori anopa wo be dwene nyankopon asem na nyame abo nkomo no na wo dwene watamfo ho asemesi aye sei e na adwumam we mpewasem so wo pewasem so wo mpewasem wo destiny enkuta no obi a wope wasem ene ne wo mpe wasem no wo destiny enkuta wo mo wo hyebre ekuta safo awade wono nso ne hyebre sesafo wono ne kasa empuni a empuni wono na ebie pono a wo bi ntimentum enti wadafo enne gyine de nyame aye wo ho ma wani nyem wakoma ento wo yem ebise onyankopon bi ka wo ho na wo mo wo mode wo mo ho to safo awade so no ade nyina di boa won na ewie won yie enti memma bibia nsi wo kwan koso apem ko wanim wo soro na paul se awade meda wase wo ma menkwa enne me wo gidie se wo won hyehye papa ma me wouldn't be free diemo akoye diemo na fe wo meditate on the word of God say menua se wanya bre ana wan pebre a wo de bedwene wa brabo ho a abrabo ro be nante musa o obi wo ha eka ono nko ana so wotena ho na wagwene abrabo ho na ha no da bia wo pe bia de wo na se da bia na se wo de katakata ne house. If you don't confront your issues, you will not be able to overcome it. You need to know who you are. You have to think. And you have to have thinking time. Your friend be thinking time. From A to Z. What general spiritual life na me kwa me nyankopon relationship cry to say asa me yenya atwem dodo asa me kwa asoro nenso bible na nya no na me de bo me bra enti say me ne de awurade me hia wa ho den na wadwene asa me kwa na me ye kwadwofo me mpa adwuma ye de adwuma hye me nsa na me ye ne basabasa asa me kwa ma no ha me pa o me kwa adwuma me ta di konkonsa pa me ta ka nkromfo ho asa woto na wo dwene no wo dwene wa bra bo ho ntine ma bia wo ho no na epiepie na afi wa fa pen ne paper na wo tworo to ho asema no ha me dodo me di konkonsa me kan krofo ho asem dodo enya de papa na no kura asema me kan ese nkoyie asa me nya no kwafo me yehufo me yes nya me yes me no nya me no say thinking time wo wotim se woni nipa hia wo nka no kura wonya no kwafo wo ye obi a wo de niema siesie enti se asem no wo exaggerate ade na ye a na watrem na aye A to Z. So wani eka nema wo be hu sade ne jage sa wo tena se na wo dwene e so obi wo ha wonam wo no ankasa no wonim ne ho wo so ewia so wo hu na wo hu ne wo pa so woni wo bi kra hia ama relationship kra na wo hu ne wo pe. You need to know yourself. Ese se wo hu ne wo to sini ene se wo hu ne wo bo hu mode mimi yo bi a me ye pa o asa me ye dodo enti nkrofo e de me seka dwa nanka ete se me ma mani da wo mo se me ye de na so se me de nyansa eto ho da bia no asa nipa bi no mo de me sika adwane na nkrofo de me ne ma adwane e na emenya dai ete se me fa kwan bi so na bible aka e wo book of James say so obi lack wisdom a wo musa me rade me hia wo nyansa papa me hia wo nyansa fi se na makoma si ye no ama nkrofo tietia me so dodo wo ye obi a wontimi fa bone nche erade me ntimi fa bone nche na no erebi frame o Seth Akosua me ye obi many bradie dodo na ha me na am se maame wadi nkonim dada se won kaso won se wani bradie na apese nyankopon oboa won okon no wo be kona obedi nkonim wono ahu se nani bradie wo hu nkrofo a o maka o mani ma nani bre wo mo wo ke kan nkrofo ho asem te se wate ne ho asese wo hu se ade we emmoa me obi otim se envy any jealousy ha no enti ene mafuto ni se nya thinking time jai se da bia won na mude ne ma katakata so no wo de nsa ne na fofo katakata so no tena woto so na Jene wa brabo no ho enkrofo wo na ono wo nam wo namfofo wo wo kɔ nakra na gay ya wo ne nam ibo ya wo ne nam tu de bia ne suba bia wo de wo stadi ya asa oba we be ma we se de me se ne tie man sha me de me dokono kwa think aware na se me kunu pa me yere pa sa wo pese wo kye me nyansa okay erade me hia wo nyansa because me hu se me kunu pese wo sisi me yere pese wo sisi me na emmomu no me mpese me ya homaso enti boa me na me fama na mo nsisi yie na wo se nyankopon wo nyansa ne adom me se nya thinking time. As a man thinks in his heart, so is he. Enti dia wo dwene wo wadwene mu no sa na wa bra bobo enti bra wo dwene na wo hu ne wa bra bosetie ne to sene ne ye no na afi wo fra ne munyam na wo kwa ne munyam nti ene se wo ni thinking time
per thinking chair ye can thinking chair akonya wo hye da kotena so wo se matena se ye nwene ye ho na wankasa wo kasa kire ho e bra so se ye dwene ye ho ye nhya ase wo ne nyame ntem etesai wo adwene mu tesai wo confusion efri he wo suban tesai ade na wo tosini ade na wo ya ade wo nafofo anu wo nam ekosa se na wo si manage wo sika asa wo se bread do 24 hours nyame de ama ye nyina no wo de bia wo se wo de e wo konkonsa ene ani bre ho se de nkrofo si bo mo bra ehia wo dodo no na sa de ne nyina asa me ya ahia dodo asa me yi nipa mu dodo asa me ye pesemi nkum nyame ye too selfish per thinking time na wonya thinking time a ebema wo de wana mo sisi ye fi se nyame wo ho so obeboa wo na so sa wo wa anyo mfunso antuma nyame kra wontimi nya ho hwe wo sisi ye pemu ka ye bone a wo ye ne kwafo ne tin ni so wo de be kya ye eti se wonya hu na wo pemu kape na wo de atro na wo ma wo hoden a wo betimi de agina ntena me busa wo se wo thinking time wo thinking chair wo thinking room wo dem ho no a pa konwa bia na mpa so na wote na wo dwene wa bra bo from A to Z bi biara wa ho siesie asema ho siesie nye asa senti bi kra wo me ho wonya thinking time a ebetimi aboa wo ama bra bo no wakọ wanim ente sa bra wo bene na musa enkosi aga. My dear, where you are is not your final destination. Things will change. Be hopeful. Don't lose hope. You know, the enemy uses discouragement, depression, anxiety to put us down. And you have to be aware of his scheme. You know that he is after your joy because he knows that the joy of the Lord is your strength. So anytime that you are joyful, it means that it's a big spiritual weapon. So he always comes, okay? He always comes against your joy. He stands against it and he will bring your way tactics and news, development, thoughts that will discourage you. So you have to be aware of his scheme. And when you know the word of God is something that you can stand on to detect the lies of the enemy. The word of God is something that when you know, okay, when you have a revelation of God's word, it will help you to discard every thought that is not from God. Because if you are thinking about something and it is not good, it is not godly, it is not pure, okay, then there is no need for you to think about it. You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from making a nest in your head. So it's important and critical that you don't meditate on any thoughts. If the thought will discourage you, will depress you, discard it and start confessing the word of, start meditating on the word of God and confessing who you are, knowing that God is with you. He understands, he knows the end from the beginning. So nothing is a surprise to him. So I want to encourage you with this video that, my dear, whatever that you are going through today, wherever you are, it is not your final destination. Things will change. God said, I know the plans that I have for you, not to harm you, but to give you hope in the future, which means that what is ahead of you is greater than what is behind you. Your tomorrow is going to be great. Have that hope, have that confidence in God's word, and hold on to it. Don't let it go. Don't let it go. When you grasp the word of God, when you grasp his promises, don't let it go. When you read 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, it says, rejoice always. Pray without ceasing and be thankful in all situations. So be thankful. Even when you don't understand, you say, Father, I don't understand, but thank you. I am grateful because I know that things will not end here. Things will definitely change. That my future is great. Open your mouth. You see, you cannot fight the enemy when your mouth is closed. You cannot fight the enemy when your mouth is closed. That is why God told Joshua that this book of the law shall not depart out of thy mouth. Out of thy mouth. God wanted Joshua to confess it. So my dear, when you wake up in the morning, there is a spiritual warfare that you are involved in, whether you like it or not. So open your mouth and confess the word of God. Confess your inheritance. Confess it. As you confess it, it will drown all the negative voices. It will drown every negativity. So my dear, I just want you to know that you will definitely win. And where you are is not your final destination. Things will change. God has good plans for you and your future. Nanu mishia minua baby a onkwa sorry biem na mese ma me na de na nansen de wonkwa sorry Seth Akosua me de meja sorry ko e de ben worship o mo ye no kraya na enye me de enam se na worship no ye ma nyankopon anasa wo ne ye ma wo ye kwa sorry dem na se ye worship songs na ye singi any praises aye no e ye wo nti ne ye anasa nyankopon nti ne ye enam se a Christopher brain, so we think too highly of ourselves. Pride, higher papa. What kunyami fie sa wo kwa kosomnoa worship no enkoye mame. Na da wona ye worship wo. Ye wona throne wo teso. Ene ye worship wo. Me patcho yemre ye ho ase. Yemre ye ho ase wo Nyankopon fie na ye kasa dodo.
A Christopher be pride for dodo. Pride. So Obeka say, I worship na I buy you an okra water no nenye de. Na ubetimi abone ene na una boy. Ada na wonko gina wona won so microphone mu na won tonyom no. Obi sorry anu wo gya na adwuma ho no wo call practice or call rehearsals. Edru Sunday anu wo make sacrifices. Wo Nyankopon sorry de na wo timu no. E de sacrifice na wo make wo ho. E de na wo ye de bo Nyankopon adwuma. A wo bi gya na adwuma na busua ho na wa ba numre rehearsals na practice. Wo wi a Sunday wa ba be lead worshiper. Wo be hye nipa ne nkran no wo de wano e na every nipa na say I worship ne nyame de ne ne kran nye de. Ne ne nye de no e ye wo na wo de san ne ma no. E ye wo na ye worship wo. Ye mre ye ho ase ne to da bi a ye suban e de tia sori dem no eya na nyefe na no mi hia brante bi an no okasa kasa na mse na de se de na to wakasa kasa yi an maame na oba sori de bia wono nko na nyame ye bibia ma no na de bia na wono nko na kobu kotodwe e wo altar ho de bia na mse ento when so your problem se wo bi ba Nyankopon fi a won hu ne wonye ne ho wonim de Nyankopon ayama no wonim ba bi Nyankopon yi ni free ye ebi a wo de woni adansede bi on de wa adansede anade a wo Nyankopon yama wa wubu nanimtia no wono de esombo ma no eya hye David ne yere David Ark of the Covenant eba David ediasa ne yere kaseti Nyankopon to na wodiem eti nipa bebre tete asore dem a enkrofo ho asem mo kenti o mo hira nyina ato ape nipa bebre obi a wo worship wo obi a wo sum ne Nyankopon wonti no oba asore dem ho eye wo wunti e na oba asore dem ho anasa wo pese wo ye center of attention nipa no wo medwene wo ye Nyankopon ana Nyankopon fie ne ye ban no wo ne ye hyehyɛ ye se ye ba ne aba beto worship song e be satisfy wo ye be ye worship ye mpadwom a e be satisfy wo an sofo no preach ye no e na sofo no me de ni preaching enye me de ansa ni preaching ne ye slow dodo wo na wo fa na adwuma eye wo e na wo bo ne pa so o meyi wo ana adwuma na ye oye na ye wo adwuma yanyai saade ne yemre ye ho ase e wo nyame asafum na nyame asafum no wotima wadwene ho de wonso betimi aye ede aboa ne yanyai sa ahantan suban na e wo ye so no enu ntina nipa bebre wo mote asore dem wo munya hwe e se wo read Jeremiah say Onyame say if you search for me with all your heart you will find me so wo de wakoma nyina hwehwe me ami asafurade wo behume it is a wo sore na wo kwa asore a wo ankwasa wo kwa kohwe obi dress na wo de baaye anasa sofo maame ne ntoma we fra no anasa sofo na wo gina ho ne suit nsa ne tie no say ye red anasa ye blue na mo wo koi say rade me ba be hwehwe wo eti wo de akoma edwo Yesu Kristo say ye hwe no ye nsua no wo say I am gentle and humble in heart wo say na koma no ho ahobrase akoma ne kuta ne yemfa ahobrase akoma enko nyame fie eti wan hwa asore dem obetena ho service wo no asafo no anasa asore na wo kono aye religious activity as a religion bi na Yesu Kristo sum enye religion eye personal relationship eti wo sore na wo kwa asore wo se rade maba wo nase menim se na wo bibi mame wo be kasa e wo mabrabom ena mehwehwe wa onsam wadom ena mehwehwe wa onsam nhira David say I was glad when they said unto me let us go to the house of the Lord and so onim se wo konyankopon fie a wo mfansa pan emma obi wo ha wa kwa asore be 10 years wonya nhire bia mfiri nyame office wo kwa wate nani enkrofo ani abere wo musum wo munyame worship wo munyame no ene wo bie nani ne wo hwehwe enkrofo wo muntuma wo mafura wo muhyu ehye wo mo ene maame we di op life dodo ene maame we ye su bi ehye no o Kristo ni bema kawanutum na asore ho no ya ama ho se ye ba be analyze enkrofo addressing ye be analyze obi hyu ehye no anase obi aware de ekoso obi wo ha wo ye wo bansafo ni mu a one day pe wo beti de ekoso asafo ni mu nyina ya no nti obi wa wo besra obi wa asore a onfra asore dem ho nkono de wo pa awo a wonyaaye de wo pe wo awo a wonyaaye de wo pesika a wonyaaye de ni kunu gya no de na brabo ato ape ye de ya no ebre ni pass nti ya no nti na bebreti asore dem a onyame nhina abo mu se de tra bokoto no nti ne me ka cho se bre wo ho ase jai pride na hantan no to twene. You know, you have to be determined to become the best version of yourself, the superior version of yourself. Because when you become something, then you'll be able to give. And you have to put in the work. You have to put some skin in the game. You need to ask yourself, what do I desire? What do I want to achieve? What has God put on my heart? And am I ready to do the work? Am I ready to put in the energy, the time, the resources? Am I ready to plan? Am I ready to budget? Am I ready to eliminate anything that will hinder me from becoming everything that God wants me to become? God wants you to become something. Because there is something that God wants you to do right here.
There is something that God wants done that requires you. That is why you are here. So when you have an intimate relationship with him, then God will help you. God will order your step. God will help you to discover all those talent and abilities that you have inside of you. Sometimes you can go inside your closet and pray and say, Father, maybe I can't even find my talent. I can't even find my potential. Can you please help me? And you will realize that there are so many things that you love doing. Maybe you are neglecting it. God can open your eyes. He can enlighten the eyes of your understanding so that you will see that thing differently. And you realize that something that you think was a hobby is something that God wants to use to change the world. And when you are able to grasp that, don't let it go. Put in the work. Do everything that you can. If you have to go back to school, if you have to be mentored by somebody, if you have to read, if you have to research, if you whatever that you need to do in order to become the best in your field, you have to be devoted to it. When I came into the broadcasting industry and I started reading the news in Chi, I didn't do Chi in school. I didn't learn Chi in school, but I was so determined to be the best. Okay, and because of that, I put in the work. I ensure that I listen to those who are good. I ensure that I write, and I did everything that I can. And then eventually somebody who didn't even learn Chi in school was able to win RTP, Radio Newscaster of the Year, local language. I have won it two times. So I believe that when you put in the work, because in life, what you put in is what you get. Whatever energy, whatever resources, whatever thing that you put inside into life, that is what you will get. So make sure you put in the work. When you put in the work, there is no devil in hell that can stop you, since you have a personal relationship with God, and whatever responsibility that God has given you, you do it with excellence. You do it with all your heart, as if like you are doing it for God. And when you do it that way, God will bless you, God will enhance you, God will help you to become the superior version of yourself, and you'll be able to bless a lot of people, and then people will benefit from your talent and from your fruits. So that at the end of your life, when you stand before your maker, God will say, well done. You did exactly what I created you to do. So when you find it, work on it. Make sure you become the best in your field. Nano COVID-19 ba ye mishia be mebia ye yinedi. Ena ne yirin so nyejuma. Enti bansa no nesese okoka ne yire hu ofie na abrabo ma ye din. But the juma na no ye ne ye ne etua ne kayi. Enso so emise wo hwe abrabo masetena efie hwe nkwada project a wo ye ne ade no na ama sika na se wenhye na nya bebre amfanto ho. But owo car ena mbusa nsenti se car no obe ne de obeton na wo de apadwuma foforo aya na asese wo sister Akosua me de me feri obi a me da ka mu ne ensan hu me na me da fom de nkrofo beka ena mse papa ekom de wa wo se de nkrofo beka ekom de wo yire ne wo ma wo se de nkrofo beka. Bible a kind of revelation was say don't despise small beginning. Abrabo ne sanete to be a wutimi tofom necessary wo chance ye foforo. Men tie de obi beka ofise wo ma no no emeba wakonhoma. Ena wo ma no no emfa sika ma 2 tables so. Ena wo mo ano no entua wo masuku ofisi. Enti mimi ni mo bia no wo ye adwuma wo banks na egu ye no wo ye bank manager. Ye yi na die wo de ne car no wo de aye Uber. Ena wo sori wo de ye adwuma ekomede ne esese wo ne madidie. Etinya afa na wo ba ba dwene de obi beka ho. Enya afa na wo ba ba dwene de obi beka ho dwene wo ne wo ma ne wo daache ho. Efisa afa na wo ba ba pa adwuma ye wo nso ni kapre eni dama. Wo de wo salary nyina age bosia. Eti kakra na ye digya wo kwan na bank na te. Etinya afa na wo ba dwene sa hankrofo hu se me daka mu asese me nam fom no. Efo mo ho bai. Mo mo nka de esese wo mo ka. Minima warefo bi a asetena no wo mo bo fom wankasa. Ena afi oba ne kunu tena ase na wo so be me na ye be ne dai. Ena oba ne se mechi bayre a ekoyie ye to. Eti me enkoche bayre. Ena be ma ne ka oba ne ho. Ena wo mo chi bayre ne kokko. Ena wo mo ton no kwan ho. Ba bia ebe nkrofo ba bia nkrofo ye adwuma. Ye to. Afi de na afi na abasifo mo na ekọ nanim. Afi de ekọ wi ase no wo mo nya kakra to asan hyase ama ene. Wo metimi aba besi wo mo fie ama ene ka no wo mo dem. Eti maame abrabo no de akukruhye ase wo m. Etore bia na wo nhye bibia nim na bibia timi asi. Etofo mu a mesra warefo sa monya 1 mumienu no monya 1 na monyene ho se ba bia ye ba bepem yi ye ntimi mfa ye ne ntu obi anso ede na ye betimi ayade aboa ye ho enti nkakra de obi beka obi wo ha ye fere ne to ba bi wo fere hwan ho mo na afere wo mo me se wo mo no mbaba betua wo dan ka ama wo anaso mbekwa koton asase ama wo o masuku fees no mo ne betua ekom na de wo yire ne wo ma no jaje no
Jani a hand tiny the encrophobeca, na encrophobeca, encrophobe me who conconsa, momon cassa, now no, you know, mamunidi. Ma omon kasa na wona oyire no man anye bia wo kona 10 cedi 20 cedis a wo chance kakra ade na wo chance wonim ba bia nyankopon de bedru adoma chede bia wo mu a wo to twene wonim de bia wonim ba bia nyankopon de bedru obi a menim no yeyi na di or the decoration decorations ene wo ye event organizer eti mesesa abrabo ne de eka ho your life is full of uncertainties. To the be a na what me shiase no one shani muso be shiase nenso no wo kantam say mesan sori biem eti mema ne nya woni mema ne nya wo fere so obesan chance ye free form de enkrofo ka de mo nka wo masem wo mani mra ho so no na aye nhira onyankopon se de wo do nsa besom bia be ye nhira ena ba bia wo de wo nan ebesi bia wo de be ma wo eti wo se awrade afen na me hye bibia se ensuo we na me pesa me ton ensuo we ya me ton no ma woni mo nyama mra so ma me favor e wo so ma wo nsanye kese wo so wo bo se nkakran sa ye sitietia na botwa right so we read Proverbs chapter 13 kura waka wo se de o de to nkakran no wo ye kokroko na de o pe ne ho nya ntamo no wo nkoyi eti mesro ye fare ne to twene de enkrofo be kanipa wo ye den nipa be koso akasa eti ye de wankasa ho beto ye de wankasa wo ne wo yire no ma mu bedidie na aboamo efise memma kom ne wo yire no ma na wo tedem do sa hyew dem refem efise ya wo ya sa wo be chance ye free form eya wo ya sa wo be chance ye free form eso se wo ye bibi ade ko ne se wo ton akoton eso se wo ne obi kura ko ye adwuma ko men kasa me ye bank be na me ka kire no madam fu bia no ye bank manager bank sigu ye yi na di enne wo de ne ka na ye uber oye uba se nkrofo fe no one na yire ne ma omudidi enti nkakran sa no mapema komanim ti we di mafutuo ne se onyame ka ho wo hia se so otini ni wo hia se prinson obesore prinson enti ene ne yeyi wodi eno nkyere se wabrabo na ba wieye ena nyame sa wo wonkwa na wo wade if you have a pulse then God has a plan sa wo wonkwa wo hom ye kyese nyame wo plan bi ma wo se mini magene kra medwene fa wo nya bone de se mema wo dachi ene wieye pa wo dachi ne be ko ye de da wanim no esosen de wo wachi adwuma na yeyi wodi dachi bi wo de bedia danse na wo de ahye nyame ne monya enti sore ne ye bibi ma wo ho na obi a meto aduane ma wonni